لأوی جهی آین لنینوان اشتجه هاتین خروکرن و بوماوی چندین روژا و به هف راجیانه کم بناوی خیوتگه آینا. لخیوتگه آینا مسلمان و مسیحی و ازدی و کاکایی کوپک هاتین جسی خورتان جکر و کچان کم کرینو. روژانه چالاکین جدا جدا انجام دنو. خارنه آمادت کنو زیدباری دم شوه او شفبیری آخواه به دان استاندنان و چالاکین روشنبیری ادبورینن. نقول أسهات ما في مهرجاني كنقول راسي من أفتشتي نزاني إنه أف مهرجان مخيم أديان شي سالفة قصة تاوية بس وشي أسهاتي من شو معلومات جينبون بس وقت أسهاتي مراسي شو عليك قال لك خوش بو أو شي استعرفوا قال لك يعني من معارفة قال لك الإسلام هابو إدي مسيحي هابون بس بو من معارفة وان زيدبون عادات وان بالتلميزانين يعني ميزانين إنه قال لك حاجة كر أكدود كان احترام أكدود كان أبدرو جاز الفيديو ما يعني راستي متشو تفريقة نديتيا متشو خوشي يعني نخوشي العفو نديتيا كنا مجتمعين هنا على مود نبين للعالم على انه ماكو ام لاوی جی کم بوینن دا که بو خلکی دیار بکن چی جیاوازید ناف برا مدانینه. من او کسا که دید چی جیاوازیدین ناف برا مسیحیان و مسلمانان هر اوساسنی و شیعیان دا. بگومان ام تخوازین و کمالگه هکا آرام حبید مهمی کم بگد. هر چند پارێزگەها نینەوە چەندین ئاینا بخۆڤەتگیریتن و ئەف ئاینە زۆربەی وان لە دەردورên باژارê Mosulê dihêne dîtin. Lê gelo encamdana çalakiyên wesa pitir nêzîkî hevdû dibin yan ne? فكرة مخيم إزرا خفتگها آينا گوپیک هاتینه جه کرو کچین جه همی آینه او نشتجه لپارزگها نینوانه ام او کوم دکن لوی جهی و جیانک خوش به هفره دبورینن بو ماوی چند روژان او راهینانی وردگرن لگوری تایبتمندین وان و چالاکیان انجام ددن گل او جیانا گو به هفدوره دبورینن و هزری خواه آلو گور بکن و دی پیوندین خواه درست بکن دنا برا وان آینان ده گو لوی خفت گهینه Xîvetgeha ayînan li daristana bajarê Mosulê hatiye vekirin û bû mawê sê rojan dê dom ketin û bi harîkariya çend rêxirawên nîvdewletî û giropên xwebexş li Mosulê. Ayîndekê nêzik dê ev proje mezintir lê hêtin û da ku pitir ayînên li parêzgeha Neynewa nêzîkî hevdû bin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.